preceding program was a paid broadcast. The opinions and views expressed therein was of the announcer's own points of view and does not in a way reflect the views and opinions of this station. RBN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKD Davao, DXDX General Santos, RBN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RBN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. This program is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Para sa bado ng kabloom sa hamon, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric, bangungan na bloom. Charm Fabric, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamon. Charm Fabric, bangungan na bloom. Charm Fabric, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, kung padungin man siya. Hello, right for good. Isa lang balan yan. Right for good. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung padungin man siya. Hello, right for good. Isa lang balan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart 2. Pritong ulam na masebo! Smart o kaldero! Ang galing for everyday! Aron kayan,
Pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, magtinido, pinagmarhay, kan Ngo Brothers, na daig na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asing posibleng magdulot pa ng diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asing sigurado, nasa tamang standards. Asing safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto sa kununyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bagong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may mga sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bagong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may mga sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, kung padumi man siya. Hello, right for blue. Isa lang banan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung padumi man siya. Hello, right for blue. Isa lang banan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Kedan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath
Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Smart o kaldero. Ang galing for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahig. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJets registered. Nakagat ika sa ayam. Irabax mo na yan. Nakalmot ika kaupos. Iravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alaga, Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Ang common sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sali na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bawi na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas sana, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani sa Yusan. DWIZ 882 at